ke na le beke tse lesome ke imile ke eng se se fetoge letlalo la ka beke ya bo lesome ga santse le sena dipeisi ke santse ke lapile ke robala motsegare otlhe mmereko ga nko ntlogela ke dira tiro ya ka botshelo wa ka gore ke dira mo gae gona le crisis ko tirong ke a tshega mme ga se selo se tshegisang ke selo se serious a ke simolle gape ke na le go kgobola motsegare otlhe medumo e santse e ntshosa ke eng se se ntšha se se fetogileng ke kgona go nkga dijo pele di bola monkgonyana o simollang go nna snacks nyana ole ke kgona go utlwa pele o gatelela ke etimola motsegare otlhe gona le metsotso e leng gore ke na le go ikutlwa kare ke botoka kgantile gape ke be ke phutlhama gape ke kgona go nwa metsi gape e se metsi ya mo gae re na le selo se se tlhatswang metsi mo pompong metsi a tswang ko masepala le one metsi ga ke kgone go ana ke kgona go nwa metsi fela a le botlolo a rekiwang ke simolotse ka December ke le 46 gone yaanong ke 44 ke lositse 2 kg bosigo ga ke kgone go robala sebaka se se fetang diura di le 3 ke na le tshupanako e leng gore e bontsha gore ke robala sebaka se se kae le yone ya mpontsha gore bosigo le bosigo hela ha ke fitla mo ke tshwantseng ke tsene mo REM state ke a tsoga ga ke tsore bothata keng so ga ke robale sentle ke lapile motsegare otlhe go feroga sebete ga ka nausea ga e tlhole e tsamaisana le dijo ke bone gore ga ke robetse ka mokotla ke lebile go godimo gona le gore ke feroga sebetenyana me go feroga sebete ga teng ga go dire gore ke tlhatse so gone yaanong ke mo kitcheneng ka gore ke dira ke dijo tse ke ratang go di ja ga se ka gore ke imile ke ne ke ntse ke di dira pele ga ke ima ke tamati ka mae le letswai di spice nako nngwe go ya ka gore ke ikutlwa yang ke na le go tsenya acha mo teng jaanong ke batla go bontsha gore tshenyo ya beke ya borobong ke eng ga ke kgone go nwa dio tsa teng le ha ile bikinyana apple beetroot raspberry carrot ginger beetroot pomegranate apple cucumber celery le spinach ene dira gore ke kontlwaneng ya boithusong ka gore dipilisi ne di nketsa gore ke sa kgona go ithusa moringa e rile fela ke nkga ke ha ke sa e batle yaanong ke bone gore ba re o ska e nwa ha o imile ene dira gore le ke kgone go ya ntlwana boithusong le yone ke portocali ke orange juice e tswa Greece so ke ne ke rata go e nwa ka pelo ya ka yotlhe gone yaanong ha ke kgone apple beetroot raspberry ginger beer sale ka ya ko discam ka fitlhela bana le sale ya di Energate ke palla ke godimo tshenyo ya go ima ke dirile phoso ka gore ke rata go ipakanyetsa bokamoso ge ke nagana gore ke a itse gore ke ratang ke rata go dira ka bontsi ke rile phoso ka gore dilo di a fetoga ha o imile gongwe go nthuta gore ke tse dilo ka bonya re tla bona ko pele beke ya borobong ke feditse ka go tshwara ngaka ya ka mogala ke ba bolella gore ke tlhoka gore ba mphe iron ke tlile go ibitsa Tshipi Ya Dikotla tsatsi le latelang tsala ya ka bongi ya mpolelela gore o ya ngakeng ya basadi e thusang ka go belegisa a mpolelela gore ngaka ya gage e dira tiro ya gage bontle o nagana gore gongwe ke se ka tswella ka ngaka ya ka ke fetole ke go ngakeng ya gage so ka ya mo inthaneteng ka sheba ngaka ya gage ke bona gore batho ba itumetse gore tiro ya gage o e dira bontle me botlhe ba ne ba re ga ba rate ka mokgwa mooki wa teng a leng ka teng le receptionist ya teng e leng ka teng
bothata bo ke na le bone gore ngaka ya ka le nna ke nagana gore wa leka mme batho ba dirisanang le bone mooki baoki ba gage le receptionist go na le nako e leng gore ba na le go latlha site tsala ya ka ntheilare fetola ngaka o tle ko ngakeng ya ka itse tiro ya gage ebile ke tlo go bolela ngaka ya ka bothata ba gago le maemo a gago go rampolelle gore o nagana gore o direng ha tswa go bona ngaka ya gage a ntshwara ka mogala a mpolella gore ngaka ya gage ya re ke go tsa diteko tsa madi ke di romelle medical aid gore medical aid e fetetla ya gore ba mphe tshipi ya dikotla mo mading ba itsenya mo mading a mmele yaka mooki o na tlile go gaka beke e fetileng a mpolella gore ga ntshebile mo sefatlhegong ga ke a siama ke tlhoka thuso ngaka ya ga bongi ngaka ya ka ba le bararo ba ne ba dumelana gore ke tlhoka gore ba mphe tshipi ya dikotla mo mading tsatsi le latelang mooki wa ngaka ya ka a ntshwara ka mogala a mpolella gore medical aid ya ka e gana go ba fa tetla ya gore ba mphe tshipi ya madi mo ka tshipi ya dikotla ke mo ra ke re ga se bothata ke na le madi ke tla ipatella wena mpolelle gore ke ire yang gore ke kgone go ipatella a nthomella prescription a mpolella gore ke kope kopano go mang ke ba fonela ne le ka bo ure ya bolesome mo phakela pampha yone ka sethoboloko ka ya go dula fatshe ke ja dijo fa ntse ke dutse fatshe ka kwala lekwalo ke kwalla letlhakore ka ke mo bolela gore ke tlile go ya ko ngakeng ke go tsaya prescription ka gore medical aid ga e batla go patela ke go tshwana ke go ipatela e rile ura pele ga nako ya ka ya gore ke kopanong le ngaka e tlong go mphang tshipi ya dikotla letlhakore la ka ga rate go dirisa mogala ke motho wa go kwala mo fatshe a leka go ntshwara ka mogala ke ne ke itse gore go na le bothata ga ke araba nthare o se ka baya ko ngakeng ke re ka goreng a re o ile inthaneteng o bone mo di website-eng tsa maokelo a ko Australia, New Zealand le Canada gore ba re ha o imile dikgwedi tse 3 tsa ntlha o ska wa tsa tshipi ya dikotla mo mading ka gore nako eo mmele wa gago ga e sufetse go bakanyetsa ngwana go gola so gongwe go ka tswa go le kotsi mo ngwaneng so be ke mara ke re okay ke tla tshwara ngaka ene ke tshwantse ke kopane le yone ka mogala ke ba kope gore ba sutlhe kopano se se makatsang ke gore mo Afrika Borwa ga ba bone bothata ke dingaka tse tharo di le tharo di a dumalana gore go siame gore o tse tshipi ya dikotla mo mmeleng mme ko ntle ga Afrika Borwa le pamphlet ya company e dirileng prescription e ne ba mphile yone ba bitseng Ferinject le gona le di pamphlet ko di country tse ding ko dinageng tse di reng o sa efa mosadi ha e santsa le mo dikgweding tse 3 tsa gagwe tsa go ima tsa ntlha re feditse ka gore ke tla emela gore ke fete dikgwedi tse 3 be nna gone ke tla tsayang tshipi ya dikotla mo mading morago ga matsatsi a mabedi gone ka beke ya lesome mooki wa ko ngakeng ya ka a ntshwara ka mogala mpolella gore medical aid dumetse go fa tetla ya gore ke ye go kry tshipi ya mmele ko bookelong mme go sa kgathalesega gore go diragalang ha ba fetsa go mpha yone ga ke a letlella go tlogela ke admitiwa mo teng ga hospital nna ka mokgwa ke tlhalogantseng ka teng medical aid gongwe itse gore go na le dikotsi tse di ka etsagalang ka gore batho ba ba irileng gore medical aid dumalane ke company e dirileng Ferinject ga se ngaka yaka so o ipotse gore ba na le mosola o feng ya gore ba ntwanele ko medical aid yaka ka gore ba kry madi ke dinta